Yeah, good morning, good morning. Fatalo fatu ni tai au fo. Ili tato ainga, tato a onga sa. Fai fuen tato au lia maili ni tai au. Yeah, ma nei peso melo lau tu spa ia famun mole ile Iuta. Iuta o leo lo fai ili tato au onga. Fatalo fatu fo ile tu au na fenio leo tato mafuta ile ni tai au. Ia tamatonga, ia malo ele lei. Malo le soifua, fatalo fatua i si tamale o mawhaiana tato mafuta le ni tai au. Ia me se fuina i tato ainga. Sumar fitu, sumar valu, sumar le iwa leo lo tato faitawina. Ia leo wa ngai mai ele au oina o le tato o ngā susa, ia puri tato mata upu i le ni tai au. Ia maolo tusi, ia ona ifo mai leo lo wao, le ataita ina i tato le tatalo. Ia amata ina i le tato o ngā susa. Paftaita maa, mato au lia mai fo ile ni tai au fo ono lo wanga le lei. Tai ono lo wha maoni. Ia leo mato wa ai ai fo i sulo tino. Ia wala wha i mai fo i au auna le malosi. Na le wha malo longa e tusa malo fina ngalo. Ia leo wa mato iai le ni tai au. Ia e sili elo mato wha aftai ono lau wha ola tanga. Ua wha ola inai i mato. Ona mato tatalo le ni tai au. Ia mato tatala lau upu malawa fionga se o mato wha longo au e whetalai mai a te imatou e alai lau upu moni ona o Yesu. Amene. Mana e pēr tatou toe wawa aitasi lava i le amataina o le tatou mata upu lea mai le vai aso na tuana inei, po na aso sa se lua ia na tuana inei. Ia le ala tatou wawa ai ai i le nei tai au, ia maanga e ala tatou faitau, ia ele lei pēr tatou faitau mua, a fai upu ia e tolu, sulfitu suvalu ma le sfumuleiva. Ia a maua lau tusi wha mole tatou faitau whatasi i a. Me ngata mai le fai pue sumariva, ngata lava ia o lato vai ese wa mio faletino ua le iai le anganga. A peo na tato iai le mata upo Iuta, tali tonu ia ua a vefo ile nei tusi ma whaamanianga ia te i tato ona la o le tusi a Iuta, o lo au mai le au tu i le fai pue tolu ma le fai pue wha. A o tato whenga iai la ma le au ina o le nei tusi, e ao lava ina ia tato manatua le mafua anga o le tusi. O le mafua anga o le tusi pe ona fai mai ele fai pue tolu o le wha malosi a Iuta ina ia e whatatau i le wha o le tanga lea ua matuatu utele mai a te i tātou so wha malosi le tusi pa ia te oe maau ona o le wha o le tanga lea ua maua e i tātou ina ia wha peo ona tātou wha malolosi ona whinau mole wha atuatua so ina ia tātou wha malolosi ona whinau mole whaatuatua. Pela ona iailea o ina o le tusi. O le aunga ia male ki ato o le tusi lea. O le whai upu lava lea tolu. Ina ia maua e oe le tangata whaola ina ma le tangata whaatuatua. Le wha malosi e te whina wai. So tali tonu fo i lau. A vele nei tau sanga ma lau fo launga le whaatuatua. A tonu sa iai se vaenga o lau soifua. Na e va ai ai le whaatinonga o le vaenga lea i lowo langa. Le teimi e te whi nau ai, mole whaatuatua. E mawhai lava ona e manatu i fo oe. E iei lava le teimi ma le aso na o whi nau ai, mole mea moni. E iei se tala noanga na e tala noa ai ma se tasi o a inga, o se tasi o wo. Ma e whi nau ai mole mea moni la. Na e tele lava tala noanga e mawhai ona tātou tala noa ai. E te whaalongo atu ai, ia e saule whaasoa lea, saule whaasoa le tangata. A iei fo i ale teimi e mawhai ona e tū lai atu ai ma e tali atu, e tusa ma lea o awina o le mea moni. Nta upula o Iuta, na whaamatala e Iuta winga o tangata ese, po o winga va aia o tangata nei. Po le mea se lea o lo anga i mai, ona lai whamel whai pue wha, i ta tau ona whi nau tātou,
ona o loo a ngai mai tangata ia whaaleilonga. Le whai mai whai poe wha o tangata whaaleilonga, o tangata ua mua i tu sia tu waile whaasala, o tangata whaale matau. O tangata la nei, na whaonga ina i utala na tusi, ina ia whaamatala i winga o tangata nei. So, a tonu na ua foiwa e mai tawina i lo loto malo ma mawhau ia winga o tangata nei. Ai le ngata la i le whaamatala ina i Iuta, ai whaonga fo ila i Iuta mau o isi tangata. So, whaonga i Iuta le tangata le nei o e noka malana pero whetanga. Le lana tato wa o ina i le maasina na tea nei, ia o le tangata le nei o e noka na ia au maia le pero whetanga e whaatatau i le unga e o i tangata nei. So lela iei le whaipuna e sumal whae o sifuruma le ono. Whamai e iei le whaamasinonga leo lo wanga i mai e whaamasino mai a tangata umalava. Ia e meise lava la le tangata lea. Lela pena whaonga ina e noka ma le valoanga e noka ma le perofetanga e noka. Le upu lea o le tangata wha le matau. O le whainga luenga wha le matau. O le anga sala e wha le matau. Pena wha mafa mai e noka. Le upu le wha le matau e wha matala i nai tangata la nei. Alfa ipa sifuru le fitu ma le sifuru valu ma le sifuru ma le iwa. Wha ngai na fo ila e Iuta upu ale au apostolo. O inala le watau nuk mai e le tatou whaitau. So wha matala ina e noka winga o tangata nei. Le iaia o au e whioa i le aini vai. O la au e malili e le aini fua. Ia ngai mai lo le wha matala ina o tangata nei. I upu whaavaloanga e noka. Le la iai tangata wha le matau o e ngā lulue. Wha le matau o e anga sala. Male wha le matau peo. A wha o ngai na lo upu nā. Ia pei au mai e ase ata manino. Mo oe malo whaitau i le matau po Iuta. E te tonu na le tusi whai upu e suma le fitua ngai whai upu e suma le iwa. O ipe au mai e fo ila Iuta. E iei upu ale au apostolo. Sa whaamatala ina i fo i la tangata whape nei. So lela na tatou, sa tatou o awina i le tatou vasenga i le masin, i le vaiaso na tua nai. Ia e lela lato e fo i te isi ai tua tatou vasenga ina ia maua mai le vaenga mua o le whaipo suma le fitu. Ia ona ngai e lole o i tatou i le whaipo sifulma le valu. Ia e tuu le whaipo suma le iwa mo le vaiaso a sau. Al whaipo suma le fitu, wha mai le whaitawina, a o tau le au pele, ia o tau manatua. Wha mai manatua upu na whai mai ai ana mua ele au apostolo, a lo tātou a lii o Yesu Keriso. Lona winga, ele ngata o upu a Iuta, ele ngata foi upu vaavalo anga e noka, a iei foi ma upu ale au apostolo, lea lai manao pe tusi mai ai Iuta ia te i tātou, le tangata whaitau. Na ele ngata i le tangata leo lo tusi atua i Iuta, ma tangata talitonu leo tusi atua i Iuta. Ai mō tātou foi. Tātou malava o loo whaalongolongo ma whaitau le tusi pa ia, o upu nei e mō tātou foi. E au ngā mo lo soifua, whaolaina ma lo soifua, whaatuatua. So whamai Iuta, ia o tō manatua. O ma nei foi lale whaamatala ina o le upu lea manatua, e yeilo na winga lo loto, o le tū mau. So a tau lo le upu manatua, i to tonu o le whai upu le whai puesifuma le fitu, ia o tau manatua, o le winga lo loto o le upu na manatua o le tū mau. Le lape wari loe tātou mai le awa onga a Yesu Keriso, o ia o le vine moni, o le ngalue vine lona tamā, a o i tātou, o a tātou, o la i tātou. O le ngaluenga la o le la, ina ia tū mau. Le isi upu whasamo o le pipi mau i le vine moni. So o le ata mātango whiana e mawhai ai o na whaamatala ina mo i tātou o le ata lea o le tū mau po le manatua. Whaonga mai e Iuta le upu manatua o le winga lo loto o le upu manatua o le tū mau. A whapela e tatau ona manatua i tātou upu ale tuspa ia e a awina i tātou o le ata o lo manatua, o le ata o lo soifua tū mau. Se isu e mai alau tusi le Ioane na e sifuluma le 5 whamole mole. Le lei lava o na tātou whaitawina nei upu ia
e whaalau wa i tele ai le upo Iuta mo i tātou. E ao ina ia tātou manatua, o le ata o le manatua, o le tū mau. Praise the Lord. Whaaftai fo i lau soifua tū mau. Whaaftai lau soifua whinau. Whaaftai fo i lau soifua manatua. Nai o vaenga uma lava i o lau soifua, e ao ngā mo oe malau savali, ma le savalinga whaaleanganga. Whai tau mai la whai mua mua e o whai pui wha o le Ioane nai sifuru ma le lima. O au nei i ia. Praise the Lord. I nā tū mawia o tō yate au, o a ufoi yate o tō. O le ata atoa o le la e pipi i le vine, pe tū mau i le vine, e fua mai le la le nā. Peila o na au mai e Yesu i upu i le tai au le nei i le Ioane se fuluma le lima. Manatua, o le Ioane le se fuluma le lima, o upu ia a Yesu ke riso na wha amafa na whana atuai i le au so. Ai se ana wha amafa na whana a Yesu i upu nei. A malama le tai au o le pō lea, ina ua mawai ia le wha amanatunga ma le taimi al pāseka a o mafuta Yesu malana au so o. O na wha asata roina i lea o ia. O upu la a Yesu o au nei o le vine moni, e la vea i to tonu o ana toi upu mo le au so. E mafua fo ila ona ta ua e Yesu le fai upu e lua. Na e fai mai fai upu e lua, o la umalava o ia te au e le fua e ave e seina e ia. O le mafua anga o le fai upu na e lua, pa ato a uma ona fesili Iuta le se kara ya Yesu. Na le fai mai Yesu, o so tasi o tou, na te whaalata ina. Fesili leo Iuta le se kara, o a uea, ai fai mai Yesu, o lea lava. O na alu ese lea o Iuta, ma le lilo i manatu o le to asfuru ma le tasi le to toi to tonu o le afeafe au pito o lunga, le winga a ano o upuia fai atu a Yesu, o au o le vine moni, o lo tamao le ngalue vine ia, o la o tou, o la uma o e le fua mai. Ai va ai le soifua o tangata le nei o Iuta, e mau ele awa onga mo tātou. Tolu ma le afa tau sanga, ma futa ma Yesu, ai le ai se fua. Tolu ma le afa tau sanga, ma futa ma Yesu, ai le talitonu. Tolu ma le afa tau sanga, ma futa ma Yesu, ai ave esenga. So a e manatu o le tangata na pito silio na lata i le whaaola, a o iai o iai lana ngaluenga whai i le lalolangi le nei, ai e moifonga le ata o le tangata e le whaatuatua. So a e mawhau loa lai upo Yesu o au o le vine moni, o lo uta mao le ngalue vine ia, o la o tou, o la uma e le fua e ave e seina. So a e vaai i le whaasavalinga i le polkalame a le atua, o le la po le tangata talitonu e tatau o na fua. Le lai whai mai loa la Iuta, manatua upo le apostolo. Whapewhea ona tu mau le tangata whaatuatua, e tu mau ina wai a te oe le upu moni. E te tu mau pe a whai, e te tu mau mai pipi mau i le vine moni. Na e a tau lo le upu moni, o ai le upu moni, o Yesu. Pa mai Yesu, o au nei o le ala, upu moni, ma le ola. So, o aewa ai i le au mainga i le anganga pa ia o le atua o le tuspa ia, e fit le lei a, e ofi le lei fe au ese, mo le soifua o le tangata whaatuatua. Le lai tala noa ma whaalawa i tele e tātou le upu lea manatua. Na le whai mai Iuta, a o tou le au pele, ia o tou manatua. Tātou tusisi i le whaongaina, o le tusisi i whai mai Yesu, o tou, o la o tou, o a o le vine moni, o lo tama o le ngalue vine ia.
Whamaila le whaipue tolu, ua uma ona whaamamaina o tō i le upu. Whaamamaina o tō i le upu whamai Yesu o le upu na o tau tala atuai ia te o tō. A whailau Yesu ke riso o ia o le upu moni, a whai o lo tala noa le awhionga le atua ia te i tātou, lona winga, e whape whiao na tū mau i tātou, pia whai tātou te a. Whai tau le upu. Mana tū o le vine o le ata. So, ano moni o le vine, o Yesu o ia o le vine, e whamai Yesu whai pua tolu, wa uma ona whaamamaina o tō, i le upu. E whamaila, o le pengwhiki a tangata ngai tōs fumartasi, ngā lako whafsa ngā i le leima Yesu, na lato whaalongolongo le lei i a whionga al whaola. Le lai tūsi e loa la i e lato o lato tūsi. Nā o tūsi o tangata le nei o Ioane o le tangata na whafsa ngā i le leima le whaola. Au mai loa le anganga pa ia ina ia whaamanatu ia le te i lato upu uma al whaola, tūsi e tūsi, whaitawina i tātou, le tangata whaatuatua. A whaila tātou te tū mau i le vine, pe tū mau i le upu moni, wha meil whaipue wha, i nā tū mawia o tō ia te au, o au fo ia te o tō. Wha pei o le la e le mawhai o na fua pe ana o ia, pe a whai e le mau i le vine, e wha pe fo i o tō, pe a whai tō te le tū mau ia te au. Okay? Maua maila le ata tū mau So, a tau lo le upu mana tua i le tusi a Iuta, a o tōu le au pele, ia o tōu mana tua. So, le lai o le matafa yoi na a le tangata whaatua tua. So, mana tua e yeila o matafa yoi. Praise the Lord. Matafa yoi a le leo maamoe. Sue le tusi, hawa o le tusi, whawhanga le lafu maamoe. Matafa yoi a le lafu maamoe, o lea. Tu mau ngusitai ngā wai. Mea uma ana o e yaila o matafa yoi. E le na ona whaalongolongo. Na le whai mai fori tuspa ia. E le na on le whaalongolongo ma whaangalongalo. A ia vei tātou ma e whai whaalongo, ngā wai, whai, whaatino. O le soifua ngā wai le nā po le soifua fua tele mai. Whaua wina le whaita wina le whaipuna e suma fitu. Whamai whaipu e suma fitu. A o tau le au pele ia o tau manatua. Upu na whai mai aia na mua ele au apostolo a lo tātou walii o Yesu Keriso. Tātou whaapa aile i upu a le au apostolo. So, e tū whawhea ngai upu le au apostolo ma upu wha ole a tangata ua liliu ese mai le mea moni. Mana tua ia le lisi leo tangata ia whai pue wha. Lātou ia o ane wha leilonga, lātou ia o malili o lātou fua, lātou ia o ao e le aini vai. So o upo le au apostolo, e whawhea ngai la upo le au apostolo ma tangata ia. Tangata o e wha se, tangata ia whai mai Iuta e tau ona wha malolosi e tātou e whi nau mo le wha atua, ono lo oanga i mai ia upu ia. O upu la ale au apostolo. O lo tala no Ioane i a te i lātou o e na bala awina whapitoa i le tofinga lea o le apostolo. So, e tolu laan i lātou na tātou wa aia i le tātou le sona lea na te anei. A tātou wa ai fo i la i le whe au po le mata upu a le au apostolo. E manino lava lātou wa onga i vaenga ia. O le mata upu ia Yesu Keriso o ia o le atua. E agree male au apostolo i le mata upu e winga ia Yesu Keriso. Lua, i oe malava le au apostolo o le maliwa Yesu Keriso e tongi o laina ai le angasala a le lalolangi. Tolu, o lona maliu tanu mia malona toe tu mai e whaapea o na o awina e le au apostolo. Wha o ia foi o le whaitaulanga sili, o loo a fio i le langi, o loo fautuaina le tamā moi tātou. Malona lima, o loo a awina foi e le au apostolo, i le toi a fio whaalua mai o Yesu Keriso. So, o awina, o le awina la lea o le tusi, po mata upo le au apostolo, e mawhai ei o na tātou
i loa le atoa o le feau a le tusipaia. Ai, e le ngata i mata upu ia i lima, e ioe umai le au apostolo, ai ioe foi le au apostolo, i le mata upu e whaatatau i e whaasese. So lela iei upu a Peteru, Ioane, ma Paulo. Se isu e mai la tatou tusi mua i le upu a le apostolo o Peteru. Nai lunga le tatou laupapa. Lua Peteru, mta upu e lua. Pai po suma le valu e o le lua se fulu ma le lua. Upu la ia Peteru. E whaatatau i e whaasese. Manatua le tusi Iuta i e whaasese. Sfulvalu, lua sfuluiva, anga i lua sumarilua, ia a maua, a wā ia. So, tele o upu peye whaatangia mai ai le tangata i loa le mea le lei, ma le ami o tonu, ma le alofa o le atua, ai toe alu ese, le tangata e lei tala tonu whaamaoni. Nai wha mai upu le whaipus fuma le valua Peteru, wha mai la tau te mai leia i tu ina nau o le tino, ma le whaamata i tu o e na matua so sola i e wanonofo, ma le mea se se. Mai wa lātou folofola ia te i lātou le saolotonga, au i lātou lava ua whai mapolonga o le nio leanga. So o upu la ia Peteru, manatua le whai mai Iuta, manatua upu ale au apostolo. So pe tu mau i upu ale au apostolo. Fa mai la le lapata inga a Peteru e whaatatau i tangata lava nei, e onga tusa le lei upu a Peteru, ma le upu a Iuta. Se tatou vai fo ila upu a Ioane. Ioane mua ni Ioane, mta upu e lua. Su e fo le lau pepa e tasi, tawane i le mta upu e lua o le mua ni Ioane. Fai upu e sefulu ma le valu, ma le fai upu e sefulu ma le iva. A maua, ia tatou fai tau, tamaitie, ia, o na aso nei e ngatai, pa pe o na o tau whaalongo ai foi. O lo saule ane tike riso. O lo iai nei foi ane tike riso e to tele. O le mea wata tui loa ai o aso nei e ngatai. Na lato o ese ia i tātou. Ai le ni o tātou i lātou. A wape a whai ni o tātou i lātou. O lātou tu maua tātou. A ua o ese i lātou. So e o lava le apostolo Ioane, i whaamaunia fo'i la le apostolo o Ioane, upu i o lo tala noa mai fo'i Iuta. So whai mai Iuta, manatua upu le au apostolo. Saule lenga a Peteru, o lo o fautua mai, ma lapatai mai Peteru, e whaatatau lava i tangata whaapenei. Wha mai upu Ioane, ma whaongaina mai la Ioane le upu na ane tike riso. O le winga o le upu ane tike riso, so o se tasi e te atu, i le mata upu a Yesu Keriso. So eta ua ele apostolo o Ioane le tangata lea o le tangata o le aneti Keriso e te atu i le upu moni ma le mea moni e winga ya Yesu.
Whamai whai pus fun male iwa, na lato wo ese ia I tātou, ai le ni yo tātou I lato. A ta ua loa upuna I ane, pe e longo tala lava I o tātou manatu, ia le tangata le ne o Iuta le se kara, ona la, o le tangata saitotonu o le lio, o Yesu ma le auso, ai uma le ata, uma I fonga le ata, o le tangata le anga le ito tonu ia, o le tangata na whaalata ia Yesu. So, o upuna pe au mai e se wha manatu, I whaipuna sifuruma le iwa, na lato wo ese ia I tātou, ai le ni o tātou I lātou. Upu fo I la Paulo, mo moti mo te om tāpue wha, se soi whai lau tu sifa mo le lea o le a o whaitawina. Tāpue wha whai pu mua e o le tolu. Okay. Tāpue wha whai mua e o le tolu. Whapela na whaitawina, a o loo tau tino mai e le anganga. E o ese nisi le whātua I tau sanga amuli. Lātou te whaalongo I anganga e whaasese ma mata upo te moni. Ono le pepelo o tangata tala pepelo, o e ua wha muina o lātou lava loto fua te ifo I le u a mea a asa. Lātou te vavao I le whaiaba, ma wha asa I misi mea e ai, o mea lava ua whaia e le atua I atalia ma le whaaftai e I lātou ua wha atua ma lātou I loa le upu moni. So e o lava ia Paulo, so le whai mai Iuta mana tua upo au apostolo, ai a tātou whaita wina upo tangata ne o Peteru, Ioane, Paulo, e o ngā tusa lava le au ma le upu le wha mai Iuta. Wha mai Iuta, wha malosion fi nau mo le whātua ona to tele I lātou uo ane wha aleilonga. Ona wha pelea o le tangata le ne o Iuta, mana tua la upo au apostolo. Le lau whaita wina I tātou upo Paulo, wha mai la Paulo, wha mai o te tau tino atu ma le anganga, e o ese nisi le whaatua I tau sanga amuli, la tau te whaalongo I anganga e whaasese ma mata upu a te moni. O ila, le lai whamanatu mai ai fo ila e Paulo, e yeile teimi o ese ai tangata mai le whaatua. Mafu anga fo ila le na awane I whaamawalunga I fo I se tasi. Ia mata ala fo ila I tātou. Awane I whaamawalunga lo uloto, awane I whaamawalunga o tātou loto, I le mea wa tātou iai. Ia tātou wha mawalalo ifo I tātou, ma wha pia ifo. A nganga o le atua, whesoa soani mai pia, ia o tū mau. Awane I wha ngai tia au I se mea, ia o tū mau pia. So, pei o upu ia, o lo tala noa mai ai Iuta, mana tua, upu, ale au apostolo. So, maua mai le a nganga o tātou wa onga le ni tai au, ni ele li. So, tātou toi fo I tātou tu sfaitau. Fa mai la le, fai unga fai pusuma fitu, a o tau le au pele, ia o tau manatua upuna fai mai ai ana mua ele au apostolo, a lo tātou a lii o Yesu Keriso. Sifuru ma le valu ma le sifuru ma le iwa, e a mata I loa la le lisi, e 5 vaenga. 5 vaenga ia o lo tala noa mai ai, pe au mai e Iuta I le fai pusuma le valu ma le sifuru ma le iwa. Pe 5 vaenga o tangata o ese mai le me moni. Tātou te whaila I vaenga mua e lua. Pa mai whai pusuma le valu, na lato whai atu ia te oto, e iei o naso e ngata ai o tangata tawemu. O e sava vali e tusa mo lato lava tu ina nau, ma le whaale matau. Whai pusuma le iwa, o tangata lava ia ua lato babae ese, ua mio whaale tino, ua le iai le anganga. So 5 vaenga nai au mai fo ila e Iuta. Ina ia wha matala ai, ia tangata nei, I le whai upue wha. So, le lai wha matala mai lunga le whai upue wha, o e o le wha ale ilonga, ai sau le whai upue sifuruma le valu ma le whai upue suma 5, o sifuruma le iwa, o isi fo ila ia vaainga po wha ilonga o tangata nei, mua, wha mai o tangata tawemu. Lua, o e sava vali e tusa, mo la tau lava tu ina nau. Tolu, wha mai o tangata ua la tau babae ese. Wha mai e a mio wha le tino. Ma le lona 5 ua le iai le anganga. So se tato wa aila I ainga ia e 5 e wha matala I nai tangata nei. So mana tua whai pasuma fitu o upua le au apostolo. Ai wha mai upua le au apostolo ia o ainga nei
o tangata nei. So lela o tatou vava ai, tutusa lei upu a Paulo, upu a upu a Ioane, upu a Peteru e whaatatau i tangata nei. Mua, i le lisi, e iai o naso e ngata ai o tangata tauemu. A tau lo le tangata tauemu, o le tangata lea, pe e iai le ata o le tangata pe e wha pe e tau whaalili fo'i, se isi winga lata mai. Le upu tauemu e iai le winga o le tangata e pe e wha ono, pe e tau whaalili. So pe e iai le ata le na o le winga na o le upu lea tauemu. So e iai o naso e ngatai o tangata tauemu. Le la pe o na tatou whaitawina i le lua le Peteru, alona mta upu e tolu. Nai e le whai upu na i tolu, wha mai upa Peteru, mua o nei loa o le nei mea, e o mai i o naso e ngatai o e tauemu, la tau te savavali e tusa ma o la tau lava tu ina nau. So o le ata lea o lo au mai e Iuta, o le ata o le tangata tauemu, lea foi o lo o whaamatala ina e Peteru, o le tangata tauemu, wha mai e savali e tusa malona lava tu ina nau. E le lei o na tātou o pēr i le upo le atua, a wao le upo le atua e wha amala malama i fo i a te i tātou vaenga ese nei. So o a vaenga o le tangata ia o lo au mai le au apostolo, o le vaenga mua o tangata tauemu. Mataupu lava nā a Peteru i le mataupu e tolu, se fai pue wha e o i le fitu, pa mai le wha alawa i te lenga e Peteru o tangata nei, fa mai o lato upu, se i wha longa i upu o tangata nei. Fai pue wha o le lua Peteru mataupu e tolu, e wha pia mai fo i lato, o i whea o iai le upu ua fola ina ai lona fio mai, a wā talu o na momoe o le au ngā tamā, ua tūtū mau pea o mea uma talu o na whaato a whaia. O upu ia a tangata tauemu. Ai whaalongolongo i upu a tangata tauemu e atangia mai ai upu o le tangata le tali tonu. Nei mai whaipuna e wha, e whesilingia e tangata ia upu e na fola ina i lona a fio mai. Le a fio mai o ai, le a fio mai o Yesu Keriso. So, a tato mafo fau i lai le vai taimi le nei, a whesilingia, o iaini tangata tauemu le vai taimi le nei. I oi, tele, sao, tele. E whesilingia tangata, ai longa atu e a fio mai, Yesu. O tangata nā, le lai whamatala nei ele tuspa ia, o tangata tauemu. Pai upe lima, whamai a wātla tau te mana nao ia lilo le nei mea ia te ilatou, sa iai le langi talu ana mua o le lalo langi foi, na i le moana lea, ua whaatu mawina foi i le moana, ona o le awhionga a le atua. O le mea foi sa wha umatia ai le lalo langi tuwai, ina ua lo fia i le vai. So o ai lena lo fia le vai, o tangata i le vai taimi o ai, vai taimi o noa. So lea lai wha matala e Peteru, o tangata tauemu, o le ata le wha ngā mai Peteru, o tangata i le vai taimi o noa, a lea foi wha ngā mai e Iuta, o tangata ia, e iai o naso e ngata ai, o tangata tauemu. Ai o mai ona po nei, o loo iai pe lava tangata tauemu. Peo se whawhangu foi ma le lapata inga mo i tātou, Kerisiano, i le mea tātou te whaalongo ai. Nai a whaalongo lo tātou i se whaamatalanga tauemu, pe whaalongo lo tātou i se tangata, i se tala o tangata e peye e le mawha ia te i la tau lea o onga lea le tuspa ia, e ta tau lao na whi nau lo tātou mo le whaatua. E ta tau ona tu mau i tātou ma whesili. E se a me te manatu ai whape nā, pe ai se a foi e te le tali tonu ai, i le toia fio mai o le ali i whaola. Pe o vaenga nai lo soifua sa vali i le whaatua e mawhai ai, o na tātou whaalongolongo le lei Ma le vaenga lona lua, e whaangata mai ai, wha mai le vaenga lona lua le tātou tusia Iuta,
Ele ngata va ai tangata tauemu, fa mai fai po sumal valu. Na lata o fai atu ia te o tou e iai o naso e ngata ai o tangata tauemu. O e sava vali e tusa mau lata o lava tuina nau, male faa le matau. Peilau na o ina fai po sfulma le ono upu faa valo anga e noka le iai tangata ia o e faa le matau. So e iai fo i la le tangata lea, o le tangata e savali e tusa malona lava tuina nau. Fa mele salama suma faa fai mua mua, ua fai ifo le tangata valea ilo na loto, e le ai se atua. So le tangata lea e faa le matau. O le tangata lea e pule ifo lava ia ilona lava loto. Pia na tato faa longlonga ia na file aso whanau. O le tangata lea na ona fua fua ai au noa ma lea tua. E fai uma na fai unga ai le tuuina atu pe se a le fina ngalo o lea tua. Le laifa mai le fai salamo o le tangata va lea ua fai ifo ilona loto e le ai se atua. To tele yo awa onga na vai taimile nei. O le malosi o sa ole awa onga na. Dei, tato to e foi tato tupua. Tele yo le awa onga na vai taimile nei. To e foi Samoa i ona talatu. To e foi le ifo i Tangaloa. To e foi i na usu maa ya maa mawai papa. Se mea fa pena. O talana ma whaupunga na tato te iloa ai o le lalolangi e matua le talitonu. Le ala mea tātou te tauna whai. Fi, nau, mole wha atua tua. O i lai ngā lue ai lo tātou wha atua tua. Ona la, o tangata nei, e sava vali e tusama o lātou lava tuina nau, male wha ale matau. So, tātou mtau pula le tai aule nei, lea o oi nei tātou, tu mau i tātou, tu mau i lea, tu mau i upu ale au apostolo. O upo le au apostolo lea wa o inai tātou, e iai o na aso e ngata ai e o mai ai tangata tauemu. E iai o mai ai fo i tangata e sava vali e tusa mo lātou lava tu ina nau. So, whangata mai nal tātou vasenga ele nei tai au, ai iai se fesili. Mana ia fo ina ilu i tauna e tu ina atu iau au tafa, ina ia e toe whaitau, ma toe whaitau, ma toe whaitau. Tātou homework, ia whaitau whaipuna e tolu. Matona mai tau ifo whaipuna e tolu a wale tātou suenga. Toe fia vai aso o tātou suenga. Whaile suenga toe vai aso. Ui, toe vai aso lea. Leila, whatoa a whai ape au toe fo i mai So, ia, matana mai tau whaipuna e tolu I lo mawhau ma lo loto. E sau ni eli tātou. Ina le toe tasi tātou anga, toe lua tātou anga sa. Ia e whamanua tele le atua. Le ise fisili. Le ai. Okay, going on. Ia. Le au whaiwine tātou le nei tai au I se tatalo. Mana ia pe atu ina atu le tamaya Ian whamolmole. E whaiwine le tātou wa onga sa I le nei tai au I se tatalo. Ia na sauni atua I lea tātou mole tātou sauni tele whaftai. Father, we thank you so much, Lord, for the word that we have heard this morning, Father. We pray, Lord, that we are able to abide in you in all things, Father. It's just in Jesus' name we pray. Amen. Amen.